Trenerze, na podsumowania takie większe pewnie przyjdzie czas, ale 0-3 Wielką Brytanią, jak trener ten mecz oceni z perspektywy z tego, że w tej trzeciej tercji było tyle strzałów, a chyba jednak brakuje jakości nie tylko w tym meczu, ale w całym turnieju. Brakuje v skutočnosti celý turnej, celé tie punkty a respektíve všetky tie pregrané meče mali ten istý scenár. Koľko dva razy sme provadili, či to bolo s Lochami, alebo to bolo s Ukrajinou, kde sme mohli zdobiť następnú bránku a nezrobili sme tego a popelnili sme blend. Protivník vyrovnal, następne dal jakúž bránku a od tej pory už bronili vynik, respektíve ťažko sme sa presadzovali, ťažko sme strelili bránky. Dišaj bolo to samé, gráme, máme okazie. Prvé 4 okazie sme mali my, potom zrobíme blend, protivník nám pokaže, ako sa vykožičajú okazie 1-0. Znova sme grali, znova sme mali okazie a ten samý scenárius. Blend, bránka, znova prípadková kara. Dobre sme ju bronili, zle sa odbilo od závodníka, ktorý chcel opanovať krúžek. Super sa dostal, ani nie do okazie, ale poprostu ľatvo tratíme bránky a ťažko sa napracujeme na to, aby sme strelili. To je také osvedčenie, ale zase každý ten jeden meč sme mohli punktovať, to je jedna správa, druhá správa. Keď nám brakuje taký líder, ako je Kamil Valenga, ktorý napravdu pokazal v tom, že dokáže zdobiť roznicu, Bartek Fraško či Patrik Vronka, hej, to sú traja závodníci, jeden celý atak, ktorý by tutaj bol platný a myslím, že by to inakšie vyglądało. Sporo strzałów, ale chyba ta jakość dziś brakuje. No, Brytyjczycy, jeśli mają tą sytuację gdzieś po naszym nawet błędzie, to potrafią wykorzystać. No, my w identycznych sytuacjach nie potrafimy gdzieś tego krążka do bramki skierować. Wydaje mi się, że tu jest jakby też główny problem, że strzały może są, ale jakość jest ich słaba. Celý čas o tom gadame, že to vykončenie akcie, tá efektivita, ale to sa je o umiejętnościach a o dôraze. Je jedna rzecz, že keď môžem strieľať, tak strieľam na bránku a keď som pod presiou, musím strieľať na problém, na parkan. Tak, jak to zrobili Británčici. Prvá situácia, parkan, mocný strel, Fučík urobil intervenciu, odbilo sa jemu na kýv do pustej bránky a poprosto my toto nevieme. My chceme strieľať hladné bránky a toto je tá osvedčenie, toto je poprostu tá efektivita, ktorú my nemáme a tí protivníci umieją. Czy powinniśmy się cieszyć z utrzymania, czy smucić z braku awansu? Nie, nemáme za čo smutiť. My sme cieľ zaplnení, marženia ostali nenaplnené. Cieľ bol jasné utrzymať sa. Prebudovávame družinu, len 7 nových opakov, ktorí vešli na mistrovstva, na medzinárodnú scénu a poprosto ani jeden z nich nezavied. Takže tutaj treba oceniť opakov za dnešné spotkanie, lebo grali do konca. Bol ten vynik 3-0 a nezlamali sa. Myslím, že dali za sebe všetko, choďaž od toho honorovú bránku válčili do samého konca, ale neboli sme efektívni tak, jak v ostatných 3 mečoch. Dziękuję. Proszę.